I'm a cover at the bar, my friend TV Ghana. And then so I don't for the Achem no me. And that's what Tiasa Catramanda Bojima, now Papani Dini. And he send the Ashem Bossa Bribia, you did the open, and you hear the brow, I will show you soon. And then so Abrabo Nsɛm na awalema na edaso gina chance awale na ekoma juma awale edi anya asem keto ne mema enche bebre no awale emba bi enche awale enkoda bi aye stubborn awale awale no de ye no anya asem keto nti ese ohunu se ne ye awale na so betimi awakọ untumi so na agya wakọ bi atena Paul kan na wakọ bi atena awie ene anopai ene anwumere doni bere ya wo ma wo hwe ye besrewa ne se notification bell no fa ni agro bebo so dia ma ye na kokromoti na ekosoro no ye be like be mia no so na wa hye e de ama onua bi a o hwe yen na ono so anyamo chefa de wonte yen kan wonte yen kase my friend TV Ghana ye kire nipa e wo ho awale kwan so ene ntie bremu se wabie wadwuma bi nso na pese mo dawru mo wo de ba my friend TV Ghana ye be na sa e de ama o amenka o say my friend Media Training Institute o na aso ya sena ene ye de dwumadie nyina Abrabo na dwuma ben na wodi wo my friend Media Training Institute o say men kan to say ba na computer no say Nsɛm dia na software hardware web design office administration graphic design video editing camera handling networking with this adwuma nyina photo editing for when it na besua sa course nyina am say we school no we set no pa na so na computer nti we nya adwuma bi anya for when it my friend Media Training Institute na ba gentete e ba na Nsɛm twere adwuma mu so asa opese nka akan kasebo na abrofo kasebo papa for when it ho e ba program hosting na we kire ho sa so na sports presentation in kancha se bra we ma commentary papa ho afi DJ o ma de afidi abonwoma obi antiase da for ni che ona baje santiti we bi asoro bi nso ana we mi asoro mpo na peso hunu instrument bi me kire fidie bi bo te se organ men ene ntwene bo enwom to na peso hunu to for ni kire my friend Media Training Institute mpo nananom edi jomuro no ko enti hwan ne be kire bra my friend Media Training Institute na be sua jomuro bo na dabi nananom edi kwa yenso yatena ho minim se bremu de ekono nyina ye de ho entoto nyina ebeba wakwan mu na de obehia fa school ho bia na ebeka kiro wona chi akwai wanchi ene ne mpate mo na obaba ade abrosan kese a ene Thursday market di nhwe ani mu na ho ene o chi akwai ne asamoja mu papa fie no ena edi nhwe ani mu nti osemen kanfo ma se bra o hostel facility edi si ho ema obi a ofiri akiri eba entete nti ofiri akiri na eba ba bia beda atena asua de mema na ye odadwen kra bra e ba na fidi sem ho a graphic design and am set 35 printing press omo die nti no bra na e ba na fidi sem ho de a woni ha okra my friend TV Ghana ho e de ma say uwie journalism a wo ba your practicals ho 055 804 800 0554 800 907 na woni kwanchira for panyin no enkasa San Fred 053 404 3288 na kwanchira for panyin no befa na di wombia ono waka ibusu a ekoi de na di wombia na yede besomo trust in God fashion sebra na wonsisi kama ompomata mfama ye ode kwai fro ode kwai yase ode di bronya bra na onyane kama mfama some 35 printing press for ai fro no bra t-shirt bi na pesa o ya bra na onyane kama mfama nencha hono menko ye papa mo nchen ene ye ma me nchen na yenko tie de ewo ne na wale sem na ye beka ho na no de na ye twen wo ma so na ne ye beto aso wale mi nu ye ana mo wale ba ko aye wale mi nu no mse okay yenko baba ne mze awon fe na dwaro adom ya me ya oso nko adom bi mze asofo de ya munyinu ana wa munyini bia za motia re amotie onye kese onye ketwa on foro adom no ko papa matie fo nti udi na bedase apostle say and so everybody ma yakwanya na yasan ahia ebi efe na yeso adom na nyabere adom ni wode do say yamfa so nipa
nti anytime bia no ya ready sa say yes so de pa sa say na no me bo medina wow medina ya prophet Joel prophet nyom to mu de minister prophet na I am the minister dey but prophet no na nyame ba nyom to so okay your nyom bi o say ahimu he no re bansanku bofo di na ti na akasa na me say san akasa also wo so wo hia pa o minister no bibia wow good minister mo ko papa mama bajo tifu no and I so kontra That's the Yamias said, never you shot, but the Adrum, I am a Bishia. I said, Danny, Mama Vida. Mama Vida. Dino Society. Mama Vida na I'm say oh here so I am my friend TV Ghana. Ochiame na Yame de she Apostle Amponsake Stephen. Dia me jeswa no. Papa mama me franchise ase wo so na ye hwe na no ye se ye wale mienu ye o se ye twabinim sika o se ye hwia se de gubinim so o se ye ndi ze no ye nkoso ana ko ba ye ze ya sesa ye nye ana yinjai isi di o komedi yinjai o hwe ni ma e kukomi ya koye well ze onya wale mienu ko dia koye well be ba sisi a nti yenjai ana yenye but that's it wow apostle wow say what's your mom yakonya bi say be sign there kasa meeting yeah with that meeting oh you have to be alcohol say yeah yes remember since you are so wow meeting or anything or any person etowa on some representative sa meeting wow the me can na say okay me bomb pie say atiefu wow enti the me can I say okay na omuti ase a omehun se ba bia me kro no wow ebonipa ebeboa okay because the tia na me no ma dwen nyina mu no ana me nsusue mu no me support say awade mienu no eje no okay and then I don't know me chira say okay yeah na no no tia so ndwemu papa obetim waran nai onyina so no dey tia so ndwemu omi even though akrafo no plant mu aduane didi bom okay but that ntokwa bia you dey enka ho okay ko papa na ono waran no ana okunu no ayenso say ya mo mate ase say omu nyina ware bi ma baako okay ade baako no mu nyina rehwe okay enti ntokwasam bia ye dey eni wow we mu aduane a wone ne korafo nyina ato nsai dey edidi na adutuo bia ye dey eni okay omo te omo ho ase wow baba ba so say mitiba omo te omo ho ase ana na omo ye dey omo ete awade ase wow but awade mienu no a make say eye no eboa me to me no eboa okay first na no en eware mienu no yeah na bemma no na no omo nyini che okay omo nyini che o asundie wow ana be ka so omo ware mienu no ntino oni asundie okay but ni nyina ne nsesaya wo be sese awa wade na wae de wa ware no omo mienu na wa ware wo mo no nsesaya be na wo de ama wo mo okay law be na da wade no emu okay mbato ma se mo se ade bia no wo de law e ba mu a law no ntini e ma ade ne timi e de etimu gina because oba no hu se ne kunu law ni wo de nsese ya to ho okay me na me ye okunu mbato ma se me na me ye okunu me mra na sese e wo fie ni fia ye nkonto ko wo fia dabi ye nkapua okay ye ni atem wo fia okay so to obey me no yeah who obey me law no so e ka ho so one obey me law no there is a man who war me wonya dey who me okay because me manu masa na me dey me dia to nti na abarefo no esuro be man de ne die no obu e mabun omu be man say oyo omu wura omu ken no okay nti law was set to one no and you can so we dey omu buso e poso omu buso mpa na ofra die so twi na no e dey twi na ni hona no immediately no o ma dey odi for no e pacho okay na omo ye two yeah no mo
ohun so mun dai dai e ye nuano na wade ba ko na ye war no ye war ba ko no e na ba ko na ye war na ye se eno na ye mayen no ye war mayen no omu ni kumbo wow respect him wow obi kura na kura be ma kura na no be da o tia so woni ya ba and then you dey na de oba o bo nsɛm zo I didn't tell I'm dodging and we are good TNT. Sorry, Papa Kofadi or no dear. Mama, Papa say engine of what's it say? Young candy engine, Papa, because the iron no tintina meaning so. Never boo, oh, yes, I be pay out. I said, oh, Bema, oh, yes, I mean, what I mean, you never boo, you be to my tea out. I intend to so worry me. Yeah, my dear baby. Okay. You should be Gina near me, Gina. Wow. And Mimiam at the Mamma and tears of food or Dada. Won't tell you what the mother say or what? Tear no para our near you and yet and more. Monja eneni pakora mpoyi enkwala wo mo yale kwala awale mienu wo mo se enkwala wo kwala betimi ase wo ba okay nti wo free sa wo nkoa wo de wo na wo ti a wo ba betimi ase wo kwala betimi to yale ato ba so enen kwala bi wo ha mfie na mfie nu no mo nante ye no wo mo kwala no na ye wo mo se nti wo free sa wo nkoa nu nkona we besi nti muntie sofo waboa awale mienu bia ni ho a eye aho hyebone ne eye muntie o wa wo kura be kobru nsam jam awale mienu no omo nka no kwere wo mo ka se no beboa wo mo na de trouble no eba wo nka no kwere enchire wo bia obedi toro a kire no nti muntie ne sofo kan ni ameme kan enu ne wom minu ama muntie me munni me dua na chi awale ya baako enu na beboe edi asumdwie ebebreye wo kasa awale mienu mabe ma no asumdwo no baako ma na asumnyu asum eye den na baako na emo wasumnyu sa no kraka bi ma okay won ka no kra okay wonya wasadi yie wonye ni yie na se do no wo ha die nti a wo yiri wo mu womu na ye den na womu dia ne ba ye nti womu wow dia ne ba ye anti womu wanye bibia wubu na ono so be dem obe woye wasadi minni se oba bia ni wa ne kuminye masadi ya mano ne wase wo ya omu ne kunu wow obe bu no na ne me ma no bi mu ma para wam iti ne wo ba ya kira wo yire no so foi enu na be maguo no enye de emma no nya adwene me so ne ne wo nya adwene me si ya no na wo sira wo koro mi a okay wo koro mi a ebuo bia me de be ma na me ka se wo wetiri mi wo yese ya be ya de na magu me ka se bi kura mpa amoma ko homa papa he o se wow ene ye hwe ye de ba ye didiem kura sene ye didiem asi akoya ka na no obi kotonto si de be kire me na ya o se to si bank tenkete 4 o se 110 cedis no kura wa nya kese no tenkete pa 4 ate se nka okọ mi kuru a de omumfa fra adaka no kura go no ya so de ntepe tenkete na ye jani wuram saa 410 cedis na wo yire no mienu ene secondary school admission fee na wo yire no mienu papa e beboa me ka say shukura wa ko manye abasto na me ka say mchiro say okay on fa ba ko ma wo okay abrabo wow and I say marriage no yeah sometimes yeah okay asumdie wu hia fa wow asumdie yeah wu hia fa yeah na wale ba ko na masumo yo
Why na me check some ware mi nu na masu bedu ma me ware mi why no papa gino every say so what the eno no check dey akomabo ene adidie mu sem no yeah tetene na adidie no dey but na bibia ya fight it okay oh no dey o se wona nkontomire wo fa mire mfiri no kore na nti na obi o se na kra na enti na mo ware mi no potin no se omo ware se omo wo ma na omo do mo do afu but then no afu bi ba asase bi akra de bi enye oh ye na ya de bu ni sa wow ye de ya de ne bu ni sa okay ye na ya de tu say sa wa de mi nu eye bone o ware mi nu a wo bese e na de ndin okay anya shiasem bia ni ko mi ni yakoba o yakoba de baba na ya na bio na ya bro aboso de member bi famu okay baba yeah and na make to say you be floor so be amfana there say ye asofo mpo okay mama fa ye asofo no mo example yeah ye be frat okay say die Kristo som no yeah Yesu Kristo amakwan se o ye sofo a otimu ware de yo pa wow ka o be application do a e be na sofo a ye be ware aka ye no wow baba ni na ye asomdwe na baba eni ho no baba nyima ekoso no e wa wade ba ko no kura ye se ye ya jetum se eye na se so bi ware mi wa na je se ono nko anti tirimde wo ho bi se obi wo ha wo se ne ka wa no wie pe ba yo wa robos compos okay di ko pe no ye no ba wo se munya kosensa titi no court de no kura na munya kosensan no wow munya kosensan wie ye wa de ni wie boka ni wie ye wa de ni wie kosensan wie a wonu na ya wan afa no oba ka kire wo se de oberi ma ye no oba so tumi ye na eye obi an so ne ho sinsere de ani siso sinsere so oberi ma no ebe ba so no ebe mama no gre so sai do wo ba we yiri ni wona de aduane siso amfom so obe ni wo mfom so obi ya nim okay apostle mi jama ma no de owu mama mi na ya de wonti bi church na se kwa humanity no wo wale mi yenu na che so the competition abara ma no okay so what ya na de betima ko bra be no amana asudie no ode ato ma no so oboa akonhoma bi anim enti so we asa won twe wo ho ama wo yonko ne ma na kwa mbia be fa so anu aduane asiwo amana bedi no wo betara ase anu wa wam enti ha wo no ode to ma ne so o ma akonhoma ku akonhoma bi anim hala mama me hu se sa awale mienu na ema entiase ni na ejapade pere ana eno ajapade pere dia eno apos kanu de enye problem se wa so se wo wale mienu a wajapade de nka ba hu kwan a be fa so abaye den wo beche na apostle enye emwa eno na bidi kan kura ka se eno kura ne fra ansaye no ejina wale mienu no so frisa ebi ni se wo ka ajapade ya se no bi kola na ye wa abusunya bi wo mu a wo pese bi ame wo wa abusunya bi wo mu a me ba panyini e ko ye be ma bi ajapade no me ba be ma na e kwa ama no nti me so me te wo ma hu se bi kola we ya wo be ma me so me mu bi no tie me nyini mfiri wo no ana me nse no okay me se no nti fa awale bi enu no na ama oko se ebia na oba na wo na wakofa baako na ono owo na waba ano beduru mu ma na ode saa adwen foforo no ba ko no hu se ajapade ni nyina beye ne de nya saa na pa kire ono awu no nti wono awu ni nti se ya yi ma ni eri de ya de nya beye so be pam de ho ba wo eja baako okay ana se awu no kura mbum bi a me kase me ngo ama wo ma ono so awu me ma afra me so matimi hu se abusunya be ma na abusunya mu no be ma ewu mu a be ma na bi ajapade
bia wo benya bia na ase okay iti me mfa kwa bi so ensem okay na se me yire ye ba ko a okay aperepere be biem ne wo nsa ye be biem ne wo iti awale ni eno ne dio omukora ka ho na ma na yare fo agu bebre papa Apostle omo mo ka ho na wale yare fo Apostle me ne nya adwene ne omo ka ho nya adwene tira iba wale mi no de papa ho nsɛm do so me ne nya adwene ne awale ni enu Apostle chire ye nuro so okay Apostle mama enti papa okay awade mi wow ade biara wow your advantage and disadvantage wow even ba kono kora mo se ye no a advantage and a disadvantage okay okay enti ma so ma say ye hwe bi na ade dey ti America sa no say okay awade ba kono awaware no wow wo se ba kono ye okay ba kono ye no e na oba ne kunu ko challenge wow ko se papa ono ba no de ba oba na ya ka challenge say Adam pension no mo ka be ma besem na nim fifiri yo e na oba no so busu no so ato ache wo tia se mo no be ken no besem finti wunya de a fa bela fi yo na wunya kade a okunu de nti ono japa ba de ba ware ase o ba fo japa na se ye do na wo de ba enye do de ya ka to tim no wo ko se e japa de na wo kope enti se japa de na wo kopa ono wo tena no ono tena se obenye japa de ya de afiri ho nya odo na ode ye de ode ba okay aba ma se ba wow ana mama mi ka se be ma awade ba ko be ma bi wo o ba fie kura opo adwo na o ba fie na yem yere okay awade ba ko wow awade ba ba na yem ba o ba fie na yem yere esese no obi wa oje na sadie bia ne be ma bia na na sadie se o ma ko mo so o se fiu di o ba pe bia wo ye ma no so fie wo timu ne den entra ho hondo ni rebi nti hondo wow kalata bi niema bi kasa bi ade no de me de atiefo e kan se obi attest him sesi afada wa say emisa say sa ade na e gina se eye points awaliemu nano pano so ho no e na de sa problem no ba but mo ka se asede den de binika pre onso oware mi no that's it obedi ka pre oni bi but oware mi no odi na ho fa chi why bi wa ba mo she boni ndi za nipa we ko so ankora bebo wi ase ade na ebesi papa se kaya wow ka marriage awadia wow yen ni na yamasika sema be wura awade mu chen odom ni edite na omu bi enu ye dey enya o mo okay mbato wa se okay yen me mu no yen na nanu ma no mo ware no mo di donent ase akomapa adempa ene ware wow but yen na ye ware a e de even though marriage no kura ye can your contract marriage ho obi kura ne ye sisa mo ya ware okay ye peskanti wow nti o mo ware wie na sesika na mmamu a me se awade ba ko no obi o ayese ye no obi ware na ada eni na otwe awade ne be se ye dey agu why wan ware ba ko ye ba ko be no ware ye na fe pade no ware no na ye dey ena na otwe mai na otwe bi enu mai bo so me ye mai eno ana na me ka se e man kasa yempe eye ni bere fi se me hu se we yi be ayade we ye da we nka ye me nko a me dia nso wo ba ne e wo se ye chiu ade no so me hwa nka wo se me nko a na me ye den minya na wo ba mi ye che mu no se fa na e nso me no me asem no ese person in kum no me asem no fa de am so me nti se kwan bia so a me fa so a e be ye me nko a wo se me fa so okay apostle kasi and wo ka bi so se niche be ma no bia ni dia na ye ya nti wani wo ba fie wani wow awale wo we apostle eye nti ase ene wodo ansa na abewale onno ni pana onwale no enti no wawale na bana niema bi nko wi a wadi sa ho awesa na die nti a obai bi a wo ye mi se
Yentia Obano, or me say, my friend TV Ghana, and O'Shea. I come from my friend Media Training Institute of Farming Country or said, a banner, computer hardware, computer software, web development, and programming, office administration, graphic design, video editing, photo editing, camera handling, networking, and the furniture, my friend Media Training Institute. Nsɛm twerɛ adwuma so a news casting twerɛ brofo ene akan kase bofo ni twerɛ ho program hosting DJing na be sports sports presentation marketing eka ho fo ni twerɛ my friend Media Training Institute na be sua nema we na e ba no organ ne trumpet ne trombone ne ntwene ne guitar ne de keka ho sanku jomru fo ni twerɛ my friend Media Training Institute na be sua na onso so fa ko di ojuma bia fakoji sika to buto ene yentena se kwa me kanfo e ma o se bra na ba hostel e ho de ma ba bia obeda no enye den e fa ma o kra ofre chiri na e ba bra course so na oye no oye bi free anopa no nkron kopem donko san so na se wadwuma nti unya kwan a eye anwumre no na kopem anwumre no nsia da bia fo ni kire ma Free Media Training Institute wona chi akwan wo wanchi wona se mo gya mo fie no ene die anim he kwanya eko Thursday market no abansoro me kire abrosan awasisi ne kamakam fo ni kire ho na leje entity obetimi afre 0554 800 907 0554 800 907 na 0534 04 3288 020 204 1311 na kwantire fo pani no baje so na ono adi nkomo bia esefata ewomu ma yama maame ne papa emi o masemi enne enfama ina emfa ensia eye fada one chobodoma berebi ahwe pa eye kafagen ene ne cruise Fred ene shabo kribu nyina so mo hwe pa mo bo eti dom na ja se chobodoma so so hwe emi shira kina so fama me so hwe papa mi wasem no that's bede masem no na mi wie no ana ni ko futu ben futu maya bede masem meme di to me okay say mapai wow say asofo se kwanu wo homa obi a ye nwa na so wo kwa na so wo na mota okay wo ntoma sha ade kwanu wo homa bia na awade ba ko wow enye hye obi anware ba ko okay na sa wo be fa Kristo di na obedi Kristo achi dia wow Kristo mrase wala okay eri Kristo mrawo yeah ana wo ji onyankopon ni di ana wo obey ne law no a ode ato ntu ko wura sa law no mu di a Christian country ni ko wura mu di a law da no se ware ba ko ba sa wo nya Kristo ni di na wo mfa wo nyo Kristo abusua ne di a ere di akwanya wo utum ware 2 utum ware 3 ya wo pesa wa ho ode so no customary marriage wona wo ware sa for na e ka se Solomon o hia Solomon ware se na ne parafo yes but no Mama, my baby, you have a some ways because I said when I am kuma sibre. Madam Kase very. Ati efo. What so akase. Kristo say wale ba ko. Ati obi a wo tie me. Tie ne de no wale ba ko. Na me nua ma no so. Mo me mre ye ho ase. Na ye kunu fire wan fa bia wo den. Anka ye ho. Ye hu ne sane ye besi akasa ye kunu ho. Ye besi akrokro. Ni yanti ye ho ase ye ti ye ho ase a me gidi se wukunu fa wa onko fu obi nye den enka wo nyame de chena da fufuru ne oba behia na ye ma me a kire kwan fa so ye tompa ye hunu mpa na to wi a aka papa no ko nya se makofu otimi kire bi kura o ye aduane a o se atade e sese o se aduane a ese ukunu kondo a utimi yema no ma nani kafie mama ba be kire na su papa ba be kire asede a ewo ho ma me ma se ye ya eno so no se e ba se ye ko ware mienu a oba betimi ate yase ama ya ware mienu papa ba be kire fa comment no eto my friend media my friend TV Ghana fa comment no to ase
share na like ma unia onya bi nhwe no enya bi nhwe boy dawru na yema wo dawru adwuma no fabra ene bibia online na ye nton wo ne ma no fa ma o free customers no bu so oh my friend TV Ghana e ka tell say my friend media training institute sebra na besua nwa e fa computer e fa journalism e fa instrument o se me kan tell say bra wona chi akwan wo wanchi ye ne asamoja no mfi ni die ni ha basa tenten na esi wono bra na besua nwa e bo so esia pe na de ma ontete ye nse wada je bebre na je diploma certificate e fa computer no ene journalism ho na fi ye sama o set ya se o kuso je ma e na ma ben e wo hunbo ana o ga ho hunbo nti betumi dia ko kan forma o se abrebia no for wani e kira ala beje ne pa free my friend media training institute ha my friend TV Ghana online papa enti adofo e na but as a poster on the kwanya na be fa kwanya iso ene emse na otwe mu e de kosi ni kwese da no Mother's Day. Okay. Mother's Day. Wow. Mother's Day. I don't know. It's no, they can say, me share. Indian Canada. It's only for be or your baby. I would deserve to say, your friend and mother, your mother, dear, mother, and your mother, dear, mother, mother, mammy, and mammy, all right. Amen. Wow, Papa said, I just mammy, let you know. I live in this original. Wow. I am mad that ya papa can you do. Wow. And you boy rest and you of fire. What kind? Mama Stella Dark. Wow. My happy my birthday. Wow. My salvation mine na my me chia will be happy Mother's Day. Okay. Now me try boy ra me kunu sugar fee. Me kuma ba papa o akra so ama me my happy Mother's Day. Case don family me chia will be any case don mineral water for me na me chia will be me money my vision. Wow. Wow. I was to mama I was a wow. Our program now with the Abrabo. Okay. Tom best Royals. Okay. I was signing to a Royals abon san so the friend of Marcel. Wow. Was in catch also what you are never been found. What we feel ya. Okay. So what you are. Na me fa ko yere so mumura salvation as for what Robertson. Wow. Mama Nesta. Or before Nesta. Yeah. What a man who wants a woman na mama. Already should be piano. Amen. 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 Well, now any so me fa happy Mother's Day and from now. Uni mamia kafra oba bia oyo oba e yo mame men didi ja o mame sense ye hwele e matter e fama asefem ma happy Mother's Day wo me e kingers of mame mama comfort se wa jobodo oni soa ene ma no nyina makufo no nyina oba bia o hweme a wo ye me mame no me the happy Mother's Day so kokra e de mawo afi mentia mama trust in God fashions ye papa different no mama happy Mother's Day kwanso papa omu jaware ye mi no ebe den na mo de edura ya kai ze kai ma de ne kai me ma de ndi me kai say me bia no for ni tire my friend TV Ghana na be hwe ne power ha be je ne pa free my friend TV Ghana bre bia no subscribe na share mo obi kokromoti ne pede wosoro no wo de fansa boso hwe ya fansa boso na fi abrebia wo share na wo subscribe na ma ahoden se da bia betumi dia ware mu nsɛm Abrabo na ani wonya aha na brebe makwan na yedo asi awurade nka ho se oje bre ne edi nkom